Književnost kod nas postaje poniženje, znači kad ti neko dođe, objavio sam knjigu, smatraš smarate. Zašto objavljujete knjige ako mislite da je to sad tako, kako ste rekli, da to sorry ne bude? Neko ko želi biti književnik, ne bi mu nikad preporučio da se s njim druži, jer izgubio bi sigurno ikakvu volju da se baviš, književnošću. Ja sam obožavala to što on radi. Još uvijek obožavam. Super je radi na takvim tekstovima. Moram vidjeti koliko su mi široki ovi elementi. Aj, sad samo otiđite, mi se gubi koncentracija. Pa nadam se da nikad nećeš se baviti književnošću i onda... Zašto? Zato što nije to dobar posao. Sve što se čini dobro u jednom trenutku je loše, kad nema apsolutne sreće, nema ničega. Htio sam knjige, htio sam kolumnu, sve sam to dobio, a onda kad dobiješ, onda opet ne znam, jednostavno takav je život. Svi segmenti kulture su na izdisaju. Mi smo kao društvo radili dugo na tome da se publika degradira, znači ljudi koji ne čitaju knjige. Zapravo svima nam je super i možemo se sad ići jako svi zadovoljni naprijed.